hanyuma rero reka twinjire muri binyamakuru duhere muri Sudani y'Epfo. Abasirikare bagiye guhabwa inkoni kubera kubura imbunda. Muri Sudani y'Epfo hakomeje kuvuga ikibazo cy'abasirikare bari kurangiza amahugurwa n'imyitozo bagiye guhabwa inkoni aho guhabwa imbunda bitewe n'ibihano igihugu cyafatiwe n'umuryango w'abibumbye bikibuza kubona intwaro. Abasirikare bagiye guhabwa inkoni nabo mu mutwe uzwi nka Unified Forces ugizwe n'abahoze ari inyeshyamba zari ku ruhande rwa leta ndetse n'abayirwanyaga. Icyiciro cya mbere cy'abagize uyu mutwe wa gisirikare barangije amasomo n'imyitozo muri Kanama 2022. Biteganijwe ko abambere muri abasirikare batangiye gushyirwa mu kazi. Mu mpera z'iki cyumweru rero twasoje Minisitiri w'itangazamakuru muri Sudani y'Epfo Michael Lutz akaba yavuze ko abasirikare bazahabwa inkoni kuko imbunda ari nkeya. Ati gahunda yo gushyira abasirikare mu nshingano irakomeje ndetse biteganijwe ko muri uku kwezi izashyirwa mu bikorwa kandi abazakajyamo tuzabaha inkoni. Tumaze igihe tugerageza kureba uko twakurirwa ibihano twafatiwe mu by'intwaro kugira ngo izi ngabo zishyirwe mu kazi. Muri 2018 nibwo umuryango w'umujyi wafatiye Sudani y'Epfo ibihano mu byo kugura intwaro bitewe n'amakimbirane yo muri 2013. 2023 niyongeye gutora umwanzuro wo kugumisha ibi bihano. Uko niko ibintu bimeze rero, niko ibintu bimeze kabisa. Hanyuma turi ku cyamakuru igihe akadomo.com naho dukuyo nkuru. Baratubwira ko Tanzania yafashe umwanzuro wo gukura abaturage bayo muri Israel kubera intambara iri guhuza ingabo za Israel n'iza Hamas. Leta ya Tanzania yatangaje ko igiye gukura abaturage bayo muri Israel nyuma yo kubona ko intambara iki gihugu kirimo n'umutwe wa Hamas ikomeje gufata indi ntera. Icyemezo gikubiye mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Tanzania yashyize hanze ayivuga ko kubera ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kudogera muri Israel no mu bice bihana imbibi nayo yateguye gahunda yo gucyura abanyatanzania bari muri kiriya gihugu. Yakomeje igira iti guverinoma yafashe umwanzuro nyuma yo kugenzura ko kuwushyira mu bikorwa bishoboka. Leta ya Tanzania yasabye abaturage bayo bose bari muri Israel kwiyandikisha vuba na bwangu kuri ambasade yayo iri Tel Aviv. Yari yabwiye kwiyandikisha bitarenze ku munsi w'ejo. Icyemezo gifashwe rero nyuma y'iminsi mike ambasade ya Tanzania muri Israel itangaje ko abanyatanzania babiri babaga muri kiriya gihugu ku mpamvu z'amasomo baburiwe irengero bitewe n'ibitero umutwe wa Hamas wagabye mu mpera z'icyumweru gishize. Amakuru akaba agaragaza ko ku butaka bwa Israel abanyatanzania babarirwa muri 350. Amakuru ya Israel n'ibidukunda turaza kuyagarukaho turebe uko ibintu byifashe. Hagati aho dusimbuye ku cyamakuru indorerwamo.com baratubwira ko mu Burundi abantu 10 aribo bamaze kumenyekana ko bagwiriwe n'urusengero bagapfa. Mu gihugu cy'Uburundi havugwa urupfu rw'abayoboke b'itorero rya Pentecote bapfuye nyuma y'aho urusengero rubaguyeho mu materaniro ku cyumweru hari ku munsi w'ejo. Mu gihugu cy'abaturanyi Burundi hakavugwa iyi nkuru y'abayoboke b'itorero Pentecote bagera ku 10 bagwiriwe n'urusengero barapfa mu gitondo cyo ku cyumweru ubwo bari mu materaniro asanzwe ya buri cyumweru. Amakuru yashyizwe hanze n'umushumba mukuru w'iryo torero riherereye mu ntara ya Makamba aho ni komine Kibagwa ahitwa mu Kiyange, yavuze ko byatewe n'imvura nyinshi cyane yaguye ku munsi wo kuwa gatandatu kandi ko kugeza ubu imirambo imaze kuboneka igera ku 10 ariko imibare igashobora kwiyongera kuko hakiriho abandi bari munsi y'ibikuta. Uko niko bimeze aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi rero. Hanyuma dusimbuye ku cyamakuru bwiza.com baratuga ko muri Kenya Vice President yahatiye umudepite gutanga inkunga ikubye kabiri yari yatanze. Ni ku munsi w'ejo umudepite watorewe muri Kilgoris witwa Julius Sumkuli yahatiwe gutanga inkunga ya miliyoni 5 z'amashiringi ya Kenya hanyuma yuko Vice President Rigathi Gachagua yanze iyo yari yatanze ya miliyoni 2.
Gachagua yaritabira amasengesho y'itorero muri Kirigoris mu ntara ya Narok, aho yagenzuraga inkunga yo kubaka ishuri ribanza rya Motoni n'ishuri ryisumbuye rya Motoni naryo rigomba kubakwa. Muri aya masengesho Vice President yijeje ubuyobozi bw'amashuri ko ubuyobozi bwa President William Ruto buzatanga miliyoni 10 z'amashiringi mu rwego rwo koroshya ivugurura ry'aya mashuri abiri. Gachagua yagize ati hanyuma hano hari irishuri ndetse n'iryisumbuye, mwebwe itorero mwadusabye gufasha mu kubaka amashuri, guverinoma y'igihugu izatanga miliyoni 10 z'amashiringi. Benera Narok Patrick Olentutu waruhari yemeye kugura bisi y'ishuri kuri ibyo bigo byombi bidatinze. Amaso yerekejwe rero kuri Sunkuri. Gachagua agira ati rwose uzagura bisi Sunkuri azakora iki? Uyu murimo ugomba kugabanwa. Umudepite isatanga inkunga ya miliyoni 2 z'amashiringi ya Kenya, ariko Vice President Gachagua itavuga ko amafaranga ari make cyane nkuko iyi nkuru yashyizwe hanze n'urubuga rwa kenyans.co.k. Vice President agira ati rwose miliyoni 2 z'amashiringi ni nkeya cyane depite we. Oya yakagombye kongeraho angahe ngo agere kuri miliyoni 5 nibura z'amashiringi. Abaturage barabyemeje yashyireho. Vice President natanze miliyoni rero y'amashiringi mu rwego rwo guteza imbere iryo torero. Gachagua yabasabye kandi Sunkuri wongeye kubona umwanya we mu nteko nyuma y'imyaka 20 gucukubiri n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi no gukorana na guverinoma y'igihugu yabonye uyu mwanya agendeye ku itiki y'ishyaka KANU. Amakuru yasohotse mu itangazamakuru bitandukanye. Tukiri kuri bwiza.com, muri Kongo abantu hafi 50 bishwe n'impanuka y'ubwato basaga 100 baburirwa irengero. Hano tuvuga ko nibura abantu 49 bapfuye, abandi 120 baburirwa irengero nyuma y'uko ubwato bwarohamye kuwa gatandatu ushize ku ruzi rurerere mu Majyaruguru y'Uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi. Nkuko bitangazwa na Guverineri wungirije w'intara Teilanganzi ngo iyi mpanuka yabereye mu mujyi wa Mbandaka ku muruzi rwa Kongo mu ntara ya Equateur. Ganzi yabwiye abanyamakuru ati ubwato bwerekezaga i Bolomba ahantu harenga kilometero 300 uvuye ku cyambu cya Bankita mu mujyi wa Mbandaka, ubwo bwibirinduraga rero nijoro. Yakomeza agira ati rero muri ubwo bwato harimo abagenzi n'imizigo yarimo ibikoresho byo kubaka, gushakisha ababuze birakomeje. Kandi yavuze ko abapfuye barimo abana, avuga ko imibare y'abapfuye ari y'agateganyo. Iyi mpanuka yatewe no gupakira bakarenza urugero nk'uko iyi nkuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru n'ibiro ntaramakuru Anadolu Agency n'ibyo muri Turukiya. Dusimbukire gato mu gihugu cya Nigeria. Indege z'intambara z'igisirikare cya Nigeria zivuganye amabandi yitwaje intwaro arenga 100. Igisirikare cya Nigeria cyatangaje ko ingabo zacyo zirwanira mu kirere zivuganye amabandi yitwaje intwaro arenga 100 nyuma yo kuyagabaho ibitero bikomeye cyane kuwa kabiri y'icyumweru twasoje. Ni ibitero ingabo za Nigeria zagabye muri leta ya Zamfara iherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu. Zamfara ni leta imaze imyaka myinshi irangwamo urugomo rw'amabandi yitwaje intwaro, aho agaba ibitero ku baturage akabica abandi akabatwikira mu mazu nyuma yo kuyasahura. Tuzatsinda M23 nubwo byatwara igihe kirekire. Aya ni amagambo ya Minisitiri Jean-Pierre Bemba. Minisitiri w'ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean-Pierre Bemba yagaragaje ko afite icyizere cy'uko ubutegetsi bwabo buzatsinda umutwe witwaje intwaro wa M23 nubwo byatwara igihe kirekire. Yabivugiye Kinshasa kuri iyi tariki ya 12 ejo bundi ubwo yatangizaga umushinga w'umutekano n'amahoro witwa Unis pour la paix et la sécurité. Nkuko asanzwe abivuga kimwe n'abandi bayobozi ba Kongo rero, Bemba yatangaje ko u Rwanda rwashoje intambara ku gihugu cyabo, agira ati rwihishe muri M23 kandi ngo nta kindi gamije keretse guhungabanya umutekano, amahoro n'iterambere bya Kongo, by'umwihariko iry'igisirikare cyabo. Ati twiyizeye mu mbaraga nshya dufite, turi mu rugo, ntabwo tuzarekera agace akariko kose k'ubutaka bwacu mu maboko y'ibyihebe n'imitwe y'abagizi ba nabi. Nubwo byatwara igihe kinini, abanyekongo n'ingabo zabo bazatsinda.
hano umunyamakuru twibutsa ko imirwano ya M23 n'ingabo za Congo yatangiye mu mpera z'umwaka wa 2021 agira ati mu mwaka wakurikiye uyu mutwe witwaje intwaro wafashe ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu rero imirwano yo ikaba igikomeje. Reka tunarebe ko ku munsi w'ejo byazindutse rero hitwa Bwiza, ahazindukiye umuriro w'amasasu, amabombe n'ibindi byose byakoreshwa mu ntambara. Umutwe twaje intwaro wa ARCM 23 watangaje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC ndetse na FDLR babyutse bagaba ibitero bikomeye mu nkambi y'impunzi ya Bwiza muri teritwari ya Masisi. Hano ku cyamakuru Bwiza batubwira ko ari amakuru yemejwe na President wa M23 Bertrand Bisimwa kuri tariki ya 15 rero kwakira, aho yagize ati nyuma yo gutsindwa bagahunga ejo FARDC ifatanije na FDLR basubukuye ibitero byabo mu gace ka Bwiza mu gitondo mu masasa mu rukerera, barasa cyane cyane ku nkambi y'abahunze. Iyi gahunda y'ingabo z'abagizi ba nabi irimo kwica abaturage biturije rero ntikwiye. Bertrand Bisimwa yakomeje avuga ko umutwe wa M23 urakoresha imbaraga ufite mu kurinda abaturage. Agira ati ARC yahawe ibwiriza ryo kurinda abaturage b'inzira karengane n'imitungo yabo ikoresha uburyo bwose ifite. Ati leta ya Kinshasa izirengera ingaruka z'ibyifuzo byayo n'intambara yarutuyishije iby'ibiganiro. Hano kandi umunyamakuru atwibutsa ko ibitero by'uruhande rwa leta ya Congo byaherukaga hariya muri Bwiza mu ijoro ryo ku itariki ya 13 ukwakira 2023 ijoro rishyira ku itariki ya 14. Hagati aho rero umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community wamaganye abavuga ko ingabo zayo ziri muri Congo zikorana n'inyeshyamba. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Dr. Peter Matuki yamaganye abakomeje kuvuga ko ingabo ziri mu butumwa bwabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo zizwi nka EACRF zikorana n'imitwe yitwaje intwaro. Itangazo Dr. Matuki yashyizeho umukono rero yavuze ko uyu muryango wangayikishwe kandi wamagana imirwano yubuye hagati y'imitwe yitwaje intwaro kandi ngo abiri kubera mu bice uyu muryango ushinzwe kugenzura. Ati umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uhangayikishwe cyane n'imirwano y'imitwe yitwaje intwaro mu bice ingabo zacu zikoramo operation muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Imirwano yabyaye impfu, inkomere no guhunga kw'abasivile. Ibyo bikorwa binyuranye n'imyanzuro y'amahoro yafatiwe i Nairobi. Akomeza agira ati ingabo zaturutse mu Burundi, Kenya, Sudani y'Epfo ziri muri aka gace subahiriza amahame ngengamyitwarire n'imirongo yashyizweho muri statut y'amasezerano y'ingabo n'amategeko mpuzamahanga. Amabwiriza arimo kurinda abaturage ihame risumba yandi. Umunyamabanga yanamaganya makuru avuga ko abasirikare b'uyu muryango bakorana n'imitwe yitwaje intwaro. Ati duhangishijwe cyane n'ibirego bidafite ishingiro n'icengeza amatwara ribiri shyirwa ku ngabo zacu bizigerekaho imikoranire n'imitwe yitwaje intwaro. Ibyo birego bigamije guhakana akazi gakomeye n'ibyagezweho n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zikorera nyine hariya mu burasirazuba bwa Congo, nk'uko akomeza kugenda abitangaza. Tukiri aho ngaho muri Congo tunyuze ku cyamakuru Rwanda Tribune baratubwira ko ahitwa Kazaro ibirindiro bya General Rumuri perezida wa FDLR byagabwe w'igitero na M23. Ni imirwano ikomeye hanganisha abanyarwanyi ba M23 n'umutwe wa FDLR mu nkengero za Kazaro. Isoko y'amakuru ya Rwanda Tribune iri muri kara gace ka Tongo ikavuga ko mu gace ka Kazaro agaherereye muri groupement ya Tongo territoire ya Rucuru imirwano ikomeye hagati ya M23 na FDLR ayongeye kwaduka muri ako gace gakomeye mu buhinzi bwinjiriza FDLR amafaranga atagira ingano. Abatanga bamwe bavuga ko umutwe wa M23 agabye ibitero byinshi bigamije gufata mpiri perezida wa FDLR General Byiringiro Victor uzwi nka General Rumuri wari umaze iminsi ari mu masengesho aho ngaho Kazaro.
Mutangabemye akomeza avuga ko abarwanyi ba Colonel Silikove usanzwe kuri abarwanyi ba FDLR mu gace ka Kazaroho babashe kwirukankana General Rumuri mu ngobyi y'abarwayi bamuvana ku murongo w'urugamba. Mwe mu bayobozi ba societe civile mu gace ka Kabizo yabwiye Rwanda Tribune ko inkomerezi zakomerekeye muri iyo mirwano ku ruhande rwa FDLR bari kuvurirwa mu bitaro by'ibanze bya Kabizo muri groupe ya Tongo. Mu gace ka Tongo hakaba hakomeje gukusanyirizwa ingabo nyinshi za FARDC zigamije kwambura abarwanyi ba M23 uduce twa Bukombo ndetse na Kanyatsi. Abatagabamya bakabemeza ko amakamyo agera ku 8 ku gatandatu yasutse abasirikare benshi muri ako gace harimo n'abacancuro b'abazungu. Kugezwa inkuru yandikwaga rero iyi nkuru nta ruhande rudafite aho rubogamiye rwari rwageze rugira icyo ruyivugaho. Hanyuma tugarutse ku nkuru zivuga muri Israeli. Umwuzukuru wa Mandela yayoboye imyigaragambyo ishyigikira abanyepalestina. Abanyafrika y'Epfo bihaye imihanda bigaragambye berekana ko bashyigikiye bikomeye cyane abanyepalestina mu ntambara barwanamo na Israeli. Aba bigaragambye bariyongera ku bandi babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi by'abanyepalestina bigaragambye ku isi yose. Imyigaragambyo yo muri Afrika y'Epfo iyobowe n'umwuzukuru wa nyakwigendera Nelson Mandela wigeze kuyobora iki gihugu. Yitwa Nkosi Zwelivelile Mandela, akaba asanzwe ari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Afrika y'Epfo. Zwelivelile rero Mandela akaba yarifatanije n'abigaragambya anabashishikariza gusenyera umugozi umwe n'abanyepalestina kuko nabo ngo bashyigikiye Afrika y'Epfo mu rugamba igihugu cyabo cyarimo mu gihe cya apartheid. Urundi ruhande rw'abigaragambye ariko bashyigikiye Israeli ngo nubwo ari bo bari bake ariko bagaragara imbere y'inteko ishinga amategeko ya Afrika y'Epfo bazamuye amabendera ya Israeli n'ibyapa byanditseho amagambo agira ati ntabwo tuzatererana ubwoko bwanjye, ntabwo nzatererana ubwoko bwanjye. Ngo ni amagambo yo muri Bibiliya. Hagati y'abapolisi benshi bari hagati y'ibihande byombi ngo bidakubitana. Mu Burundi ho habonetse gereza rero. Iyi gereza ngo yabonetse mu Burundi ifungiyemo abasaga 400 mu kazu kagenewe imfungwa 46 gusa. Komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi yatangaje ko yasanze mu kigo kinyuzwamo imfungwa cyitwa Brigade Spéciale de Recherche cyangwa se BSR abantu basaga 400 bafunzwe nta dosiye, nyamara ngo ako kazu gakwiye kujyamo abantu 46 gusa. Yani makuru dufite rero yasohotse mu itangazamakuru nyuze ku kinyamakuru Rwanda Kadomo rawa baratuga ko Kirehe bishe muri umuna wabo bakavuga ko yagiye gushumba mu Mutara. Una abasore babiri bafatanije na se bishe muri umuna wabo hanyuma bakajya bavuga ko ngo yagiye gukora akazi k'ubushumba mu Mutara. Nyuma baje kwandikira ibaruwa aho bafungiye mu igorero rya Ntsinda basaba kuza kwerekana aho bashyinguye muri umuna wabo bishe. Abo basore uko ari babiri basanzwe bafungiye mu igorero rya Ntsinda aho bakatiwe icyaha cyo kwica nyine bishwa babo babiri bafatanije na se ubabyara, ariko ese yaje kugwa muri iryo gororero aho yari akatiye burundu. Ni mu gihe muri abo basore umukuru yakatiwe imyaka 25 hanyuma muri umuna we akatirwa burundu kuko yaburanye atemera icyaha. Ndaza kujyana ingoma rero bataye muri yombi bakira ruswa abayobozi. Iryo juru riduhuza menya amakuru ikipe yawe ukunda muri Rwanda Primus National League. Abastari bawe baba bakinnyi ndetse n'abahanzi mu kiganiro Primus Battle kuri TV1 buri wa kane guhera saa 12 za nimugoroba kugeza saa 1:30 kikagarukamo kuwa gatandatu saa 12 kugeza saa 1:30 z'umugoroba hamwe na Nepo Dushime mu bicu ndetse na Jariki Imfura yacu n'umubatenda wa hatari. Tumwe mu rugero. Radio 1 First Review.
iyi nkuru yanditswe n'ibitangazamakuru byinshi cyane byandi Kigali. Rero baratuga ko ingoma abayobozi babiri batawe muri yombi bakira ruswa. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze abayobozi babiri bo ku rwego rw'akarere ka Ngoma nyuma yo kubafatira mu cyuho bakira ruswa ingana na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. RIB yashyize ubutumwa ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, buravuga ko aba bombi bari kwakira ruswa miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo batange icyangombwa cyo kubaka. Abayobozi batawe muri yombi ubafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera n'iya Kicukiro mu gihe dosiye zabo ziri gutunganwa ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. aho ngaho ku rukuta rwa RIB banditseho bati RIB yafatiye mu cyuho Mutembe Tom, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Ngoma, ndetse na Mutabazi Celestin, umuyobozi ushinzwe ishami ry'ibikorwa remezo n'ubutaka muri ako karere. Rero ngo ni one stop center, bakira ruswa miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo batange icyangombwa cyo kubaka. Simbuye cy'amakuru Rwanda kadomo rawa niho nsomye iyo nkuru. Tugiye cy'amakuru Museke baratwerekeza Inyanza mu ntara y'Amajyepfo. Imvura y'amahindu yasakambuye inyubako nyinshi. Umuyaga wahushye mu mvura yaguye mu ntara y'Amajyepfo wasakambuye inzu z'abaturage b'amashuri n'isengero mu karere ka Nyanza. Mu mirenge itandukanye y'akarere ka Nyanza imvura yaguye ku mugoroba wa tariki ya 14 ukwakira. Rero aharejo bundi rero umuyaga wasakambuye inzu z'abaturage, amashuri n'isengero. Umurenge wa Mukingo niwo uza imbere ku baturage basenyewe n'ibiza. Abayobozi bwabo rero buvuga ko hafi utugari twose ibiza byagezemo, bityo bakibarura nyine ibyangiritse byose kugira ngo barebe uko ibintu byifashe. Amakuru cy'amakuru Museke hawe n'abatuye muri uyu murenge bavuze ko abaturage 40 inzu zabo ibisenge byavuyeho kubera umuyaga wari muri iriya mvura. Si ibyo gusa, ishuri ribanza rya mwana 2 ibyumba 3 ibisenge byabyo byaragurutse, naho urusengero rw'Abadiventiste umunsi wa 7 ruri aho ngaho nyine narwo igisenge kiraguruka. Amapoto y'insinga z'amashanyarazi abiri yararandutse nyine bituma muri ako gace umuriro ubura. Wasimbuye ku kinyamakuru Museke ukareba byinshi byabayeho ngaho. Hanyuma tukiri kuri cy'amakuru baratujyana i Musanze, hadutse inyamaswa yica amatungo. Aborozi bo mu murenge wa Kinigi bugarijwe n'inyamaswa itaramenyekana iri gukomeretsa inyana mu buryo bukomeye cyane, zimwe bikaziviramo gupfa. Inyamaswa y'inkazi yibasira inyana rero ikazikomeretsa mu buryo bukabije, nyuma y'amasaha make rero ngo zigapfa. Abitwa Bizimana wororera mu mudugudu wa Nyakigoma mu kagari ka Nyabigoma avuga ko kwa 14 ukwakira inyamaswa yariye inyana ye, nyuma y'amasaha make igahita ipfa. Inyana ya Bizimana yakurikiye indi yari iherutse kuribwa n'iyo nyamaswa nayo igapfa haciye amasaha make cyane. Abaturage bagakeka ko iki gisimba kibacunga kuri jisho nyine batari hafi y'amatungo yabo, ubundi kikayakomeretsa ku buryo bukabije. Hanyuma rero ku kinyamakuru Kigali Today batubwiye ko ngaho i Musanze abajura bibye ibikoresho by'ishuri n'abantu bataramenyekana bibye ibikoresho birimo n'ibikoranabuhanga mu kigo cy'amashuri abanza cya Muguri giherereye mu mudugudu wa Butare, akagari ka Songa mu murenge wa Muko mu karere ka Musanze. Ubwo bujura byamenyekanye ubwo umuyobozi w'iki kigo yahageraga mu masambiri z'igitondo rero kuwa gatandatu ejo bundi, mu kugera mu biro atungurwa no gusanga computer nyine hamwe na tablet, ngo ni computer ya laptop ndetse na tablet byifashishwaga mu kwigisha ikoranabuhanga muri iki kigo babyibye. Simbuye cy'amakuru Kigali Today. Hanyuma tukiri kuri icyo cy'amakuru batubwiye ko umusore avugwa kwica umukobwa w'inshuti ye nawe akiyahura. Bari mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu umusore yavuzweho kwica umukobwa w'inshuti ye nawe ahita yiyahura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Kimisagara ufite Jean Damascene yemeje amakuru avuga ko babimenye ahagana saa 3 z'ijoro. Vitezo yasobanuye amakuru bamenye nyuma yo kugera ahabereye rero iki cyaha, ati ni umusore wishe inshuti ye y'umukobwa bigeze gukundana, amutera ndasubira iwabo kwijwi, hanyuma inda iza kuvamo. Umukobwa yaje kugaruka mu mujyi, umusore amucumbikishiriza iwabo ubwo ni kwa nyina w'umuhungu. Ati kuri ubu yarahamaze ukwezi, ariko ibindi ntabwo twabashe kubimenya neza. Amakuru yacu reka tuyahinira hangaha rero, burya umwanzi w'ibyiza ni ibihe.